4, 3. Ja ma näen õigust, et Hendrikul on vasak esimene ratas lahkunud auto küljest. After 3 minutes, the top drivers are Rainer in first place, followed by Rick Lahat in second place, followed by Richard Rainer in third place. Ja esimesed 3 lähevad esimesele pöördega veedelgast üle. 3 minutit sõidetud, siis Rainer 1, Risto 2, Richard 3. Tõnu 4, Kulder 5, Robin 6, Bruno 7, Eke 8, Hendrik 9. Karlis ei saetinud. Richard 1, Rainer 2, Mahe 1,2, Risto 3, Robin 4, Kulder 5. Tõnu 6, Bruno 7, Eke 8. Sõidetud 4 minutit. Richard esimene, Rainer teine, vahe 2,1 sekundit. Risto 3. kohal kaotas esimesele 5,7. Robin 4. 3. kohast maas 0,57 sekundit. Ja Risto tuli rajalt ära. Risto vaikselt peale väikest
stoppipeatust, siis vaatad rajale tagasi. Tagahinne taas automatusel. Ära tavale. Liigult on läbitud 10 ringi, Richard esimene ja Raineri teine, vahe 2-1, Robin kolmandal kohal, kaotus teisele kohale 3-4 sekundit. Kunder 4, Turu 5, Bruno 6, Risto 7, Eki 8. After 6 minutes, the top drivers are Richard Maynard in first place, followed by Maynard in second place, followed by Robin Wilson in third place. No mechanic! Sõidu lõpuni 3 minutit. Richard 1, Rainer 2, vahe 4 sekundit. Robin kolmandal kohal, kaotus Rainer ja 0,4. Bruno, sinu järel on võistluspaar, võistlevad koha peale. 2,5 minutit sõita. Tõnu 5, Bruno 6, vahe 3,7. Risto 7, kaotus 6. kohal olevale Brunole 8 sekundit. Sõidu lõpuni 2 minutit. Robin esimene, Rainer teine, Richard kolmas. Ja esimesed 3 lähevad siis koos asfaldile. Viimane minut. The top drivers are Robin Wilson in first place, followed by Maynard in second place, followed by Richard Maynard in third place. "45 seconds left. Seconds left. Seconds left.
5, 4, 3, 2, 1. Keep top done. Dropping off done. Finish tuning done. Ring done. Reset off done. Behind enemy done. Pull down off done. Do not radio done. The race is completed. Slut on löpare.